Ronaldo once again looking to pop up and curl a shot in. My goodness. Cristiano Ronaldo, first player in history to score in all 6 games of a Champions League group stage. Og han kan altså sparke som ingen anden. Der. Den dykker simpelthen over i krogen. Han sparker oven i bolden på en eller anden fantastisk måde, den mand. Ja, det er verdensklasse. Det er verdensklasse. Utrolig flot sparket frispark. Will that spark Ronaldo? It just might. It's a foot race. And Ronaldo has got there first. Ramani bars his way to goal!